Kua puta te whakahau a te uepu whakahaere whutupōro o te ao. Mā wai e hari nā whakapāho whakataetai whutupōro o te ao ka tū a te tau 2021. Mō te roa ngātua nā kōrero ka whakawhitatu tātou naenei ki tā mātou karere a Kingi Kiriona kei te tari mahi pūrongo o te reo tātaki Kingi. Tini te ahua nei kei te whakai te uepu whutupōro o te ao, ki te tono a ngā umanga pauaka whakaata e toru ara a whakaata Māori, a hongere tuatoru me te reo tātaki. Ko te take i kōrero pērā ai a hau kaore anō tērā kōrero kia whakamanatia e te IRB, he mea whakaputa e te premier ke ara e John Key i roa pāremata. I te rā nei. Well, my understanding is that the partners have now agreed and the IRB has essentially agreed. So we're just working through one or two last little final finishing touches and going from there. Ka te hea nā kōrero umanga pauaka whakaata i tēnei kōrero a John Key. I whakapātu mātou kia whakaata Māori i te mea kua riro mā rātou e wahanga whakaro o ngā umanga pauaka whakaata e toru. Ko te whakautu kaore e tāia e rātou te kōrero i te mea kaore anō te whakatau kia mana i te uepu whutupōro o te ao. Engari i tai huna mai etahi kōrero kia mātou e mea ana tērā pea ka reka ake a whakaata Māori ki te kirimana i tā o rātou hoa whakapāho i whakaro tuatahi ai. Kāti me te uepu whutupōro o te ao, he aha a rātou kōrero? Ko tuia hoki o rātou mutu i kōrero au kia Ross Young, te māngai moa o te aroa kei runga i taua uepu. Hei tāna aha koa ko tahi nuai ho te tono, e hara i te mea koina anake te ko whiringa. Heoi, ko tōna tūmanako ka mana tētahi whakatau i te uepu whutupōro o te ao, i mua i te krihimete. Kāti ka muta ke nā pātai, tēnā koe.